Amen. 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 Yavuze ngo mu izina rya Yesu sinumva amen. 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 Hallelujah. 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 Amen. Amen. Yeah. Ndanezerewe cyane. I am very glad. Namwe muranezerewe. I hope you too. Cyane. Cyane. Are you? Babigaragaza gutya ko tunezerewe. By the wave of Hallelujah. hand, show it please. Hallelujah. Yeah. Tunezerewe kuba mu nzu y'Imana. We are glad to be in the house of God. Umugisha ukomeye. It is a great blessing. Buriya harimo abantu babishatse batabibonye. There are those who wished to be here but couldn't make it. Ariko hari n'abatabishatse. And there are those who didn't Kuko nta mutima bafite wo kubishaka nyine. because they didn't even plan or commit themselves to coming here. Ariko nasomye ijambo rivuga ngo Imana niyo idutera gushaka. Yarangiza ikadutera gushobora. But I read it is written that God will give us the desire and the power to do. Nubona washatse ugashaka kuza mu nzu y'Imana, ujye umenya ngo ibyo byavuye ku Mana ntibyavuye kuri wowe. When you see that you have the desire or the will to come to the house of God, know that it's coming from God. Nubona wabishoboye ujye uvuga ngo nabyo byavuye ku Mana. And when you can make it, just say that it came from the Lord. Mu yandi magambo byose biva hehe? Ku Mana. In other words, everything comes from God. Hallelujah. Hallelujah. Twayikomera amashyi. Can't we put our hands together for Him? Amen. 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 Turashima Imana ko turi mu bihe by'amasengesho. We thank God for this time of prayer. Ni bande bashima Imana ko bari mu bihe by'amasengesho? Who is happy to be in this time of prayer? Hallelujah. Nanjye ndashima Imana. I too Ni nabyo turi buganireho. praise God for that. Turaganira ku masengesho. And this is what we are going to discuss Kandi about ntabwo ari uko prayer. mbizi kubarusha. Not because I know it better than you do, Ahubwo mu bwami bw'Imana tugenda twibukiranya ibintu bimwe na bimwe ko hari igihe umwanzi abitwiba. instead in the kingdom of God there are things we need to remind each other because sometimes the enemy will steal it. Hanyuma nibuke nawe wibuke. So that I may remember and you do the same. Amen. Amen. Ibihe byo gusenga ni Imana ibidutegurira. God's the one who gives us or prepares us for prayer time. Natangiye mvuga ngo byose biva ku Mana. I started saying that it all comes from the Lord. Niwumva Imana yakuraritse gusenga, When you know that God has invited you for prayer, hari ikishaka. there is something He needs. Ujye wihutira kubikora. Please haste Ariko in niwihuta doing kubikora, that. But when you run doing that, ujye umenya ngo iruhande rwawe hari umwanzi nawe udashaka kubikora. just know that right next to you there is an enemy who doesn't want you to do it. Iyo rero ugiye gukora ikintu kandi hari umwanzi ubikwaka, So when you are going to do something, having an enemy right next to ugikora you, urwana, you will do it fighting. ubikora urwana, You will do it in battle. ushoza intambara nawe ukarwana kugira ngo cya kintu cyambure mu You maboko are waging y'umwanzi. war with the enemy who wants to take that away from you. Ese mwanyumvise ngo muvuge amen? Did you understand me so you can say Hallelujah. amen? Hallelujah. Mwabyumvise ngo tuvuge amen twese? Say amen if Amen. you heard this. Iyo urimo gukora ikintu cy'agaciro When you are doing something precious, ariko valuable, ukaba uzi ko ku ruhande hari umuntu ukirwanya yet you know there is someone next to you who is against it, cyangwa hari ikintu kikurwanya, or there is something against it. icyo gihe ntabwo ugikora mu buryo busanzwe, Now at that time you won't do it as usual. ahubwo ugikora urwana. Instead you will do it in battle. Hallelujah. Hallelujah. Imana ibahe umugisha ko mwabyumvise. May God bless you for your understanding. Dore teme Mwuka Wera yanshyizemo ko tuganiraho. This is the topic the Spirit put on my heart for us to discuss. Gusenga Prayer. umuryango ntago ari umuryango. Prayer is the door. Umuryango ukingura guhishurirwa. It is the door to revelation. Gusenga Prayer umuryango ukingura is the door ugakingurira ihishurirwa. to revelation. Turimo kwiga ku bintu byiza cyane uyu mwaka, byiza cyane byo guhishurirwa. We are studying this year about revelation. Naratekereje ngo ubundi se umuntu adahishuriwe yazavuga ko aziranye n'Imana gute, ko bahuriye hehe?
Now I ask myself this one. If you don't receive God's revelation, how will you say that you know God? tumenyana n'Imana mu guhishurirwa. We will know God through revelation. Usenze gusa ntuhishurirwe wavuga ko wahuriye hehe n'Imana? If you pray and you don't receive revelation, what will you say that you met God? Ukijijwe ukaguma ukabona ibyo abandi bantu babona, ugatekereza ibyo abandi batekereza, ukavuga ibyo abandi bavuga, ukabaho uko abandi babaho, wavuga yuko Imana mwahuriye hagana he? Now, if you are born again and still live like others, speak like others, believe like others, what will you say, or where will you say that you met God at? Guhishurirwa Revelation niryo tandukaniro dufite hagati y'abandi badakijijwe. is the difference maker Hallelujah. between us and the Niryo unbeliever. tandukaniro rihari. That is the difference Nuko maker. dufite ibyo tubona batabona. Because there are things we see they don't. Dufite ibyo tuzi batamenye. There are things that we know they never knew. Dufite uwo tuganira utajya uganira nabo. We have someone we speak with and they never do. Itandukaniro ryacu n'abandi nuko duhishurirwa. The difference between us and others is that we receive revelation. Niyo mpamvu natekereje rero That's why umuryango umwe ntago ari wo wonyine. I thought to myself and said, this is one door, not many. Umuryango umwe ukingura ihishurirwa gusenga. One door that opens revelation or Abarimo opens gusenga to muri iyi minsi revelation. tugire gutya. May you wave your hand Hallelujah. if you're in prayer. Hallelujah. Ubwo Hallelujah. nimuvuga ngo twakinguye umuryango. Now you can say we have opened this door. Ubwo uvuga ngo wa muryango narawinjiye. And you will say that you have opened that door. Naratekereje ndimo gutekereza kuri iyi topic. Now as I was thinking about this topic, Uyu muryango ni uwuhe, ukingurwa nande, waremwe nande? what is this door and who opens it and who created it? Uyu muryango ni uw'Imana. This door is God's door. Imana ijya kudusanga. When God came to us, Murabizi ko ariyo dusanze atari twe twayisanze. remember that He is the one who came to us. We Siko never ijambo ry'Imana went to rivugara. Him. And that's what the scripture says. Imana niyo yaje kudushaka ntago ari twe twagiye That kwishaka. God came seeking for us. We never went to seek Him. Imaze kudushaka ikingura umuryango muri Kristo Yesu tukawunyuramo tukabona Imana. And by doing that, He opened the door through Christ so that we enter through that door and see God. Irangije ishyiraho umuryango tuzajya tunyuramo tuganira nayo. And then He established another door for us to be able to communicate with Him. Mbega amahirwe ntago murimo kubyumva. I don't think you understand this. Imana yaraje ikingura umuryango kugira ngo igihe cyose uyishakiye cyose God came and opened the door so that whenever, I mean it, whenever you want, usange wa muryango ukinguye. you'll find the door open. Ariko ibyo bintu ntibyatuma dukomera Imana amashyi. Hallelujah. Hallelujah. Doka mbabwiza ukuri. Abategetsi, abayobozi bo muri iki gihe cya none. Now let me tell you the truth. The leaders of this day N'ab'igihe cyashize. and the leaders of the former days, Ntabwo ari umuyobozi wese wavuga ngo imiryango yanjye ngo irakinguye, umuntu wese ushaka ajyaza. Oya. it's not every leader who will say my door is open. Anyone who wants, just come in. Never. Habaho gahunda. There is a program. Habaho gusaba gahunda umuyobozi. There is asking for an appointment. Habaho kunyura ku bantu yashyizeho ugomba kunyuraho. There is going through PAs so that you may go through them. Habaho no gusubizwa inyuma mu gihe adafite umwanya. There is time that you are sent back because the leader is busy. Habamo no guhabwa ikindi gihe wenda kitagufasha. There is time that they postponed your invitation because Ku Mana yacu siko biri, umuryango urakinguye. that is not the same with our God because the door is open. Aho Hallelujah. uyishakiye urayibona. Whenever you seek Him, you find Him. Nibishaka ari mu gicuku abantu bose Be basinziriye it late at ntigisinzira. night, He's never asleep. Nibishaka abari mu gihe cy'imvura nyinshi abantu batasohotse ntinyagirwa n'imvura. Be it during heavy rains when people are not going out, He's never Nibishaka rained on. bari mu masasu menshi y'intambara amasasu ntayigeraho. Be it during war, He's never shut down. Uwo muryango wayihora urangaye gutya. So that door is wide Hallelujah. open. Umuryango Hallelujah. w'Imana yacu uhora urangaye. That door is wide Uhora open. ukinguye It is always ku bwawe, open for you, ku bwanjye.
for me, kubwo abazabishaka bose. for anyone who wants. Amasengesho niko ameze. That is how prayer works. Hallelujah. Hallelujah. Amasengesho niko ameze. That is how prayer works. Inzira Imana yadushyireho y'amasengesho ni gutya imeze. The door God opened for us through prayer, this is how it is. Hari uwo wari wajya gusaba permission yo gusenga se? Have you ever asked for a permission to pray? Hari wari wakubuza se ngo ntusenge? Has anyone stopped you from praying? Imiryango y'amasengesho yo ku Mana irarangaye The gutya. doors of prayer to God are open. Hallelujah. Hallelujah. Iyi teme simbizi niba ndi bubivuge neza uko numva bimereye mu mutima. I don't know how I will be able to express this topic as I feel it in my heart. Umuryango Imana yadukinguriye The door God opened for us umeze nka invitation ihoraho. is like a permanent invitation. Ni nk'umuntu waguha invitation akakubwira ati igihe cyose uzajya ushakira amasaha yose iminsi yose uzajya uza. It's like one giving you an open invitation anytime, any day, anyhow, just come in. Iriya invitation That invitation yanditseho is ngo musenge ubudasiba. written on pray without Hallelujah. ceasing. Iriya invitation ndika ngo musenge ubudasiba. Urayifite. On that invitation which is written, Urayifite. pray without ceasing, you have it. Invitation. You have that invitation. Hallelujah. Hallelujah. Invitation. Invitation. Muri iyi minsi 21 Now in these 21 days, ubushize papa Mucyo atwigisha. Last week when Papa Mucho was teaching us, Hari akajambo yavuze yahishuriwe keza. there is something that he received through revelation. Yaravuze ngo kera abantu bazanaga ama invitation yo kumutumira mu bukwe. He said formerly people would come to him with wedding invitations. Noneho kugira ngo yishime agatangira avuga ariko se aba bantu barabona bishoboka. And then for him to be happy about it, he would ask himself, do these people think this is possible? Mwene izo invitation winubye uzishyira ku ruhande ahantu. This kind of invitation where you murmur about it, you would just put it aside. Ushobora kuzisanga muri salo waragiye abana baranditseho. Sometimes you'll find them in the house, children have written on those invitations. Ushaka kujya muri cuisine kubatekesha amakara ugasanga umukozi ari kuzicanisha imbabura. And you might find them in your kitchen where your housemaid has just used them to. Ziba ziri ahantu nyine to put on some hasuzuguritse fire. kuko warazisuzuguye. Now you'll find them in some weird places because you despise them. Uramenye. Now be careful, Uramenye. beware. Utazasuzugura iyo invitation yo gusenga. Never despise the invitation Urayifite to imbere prayer. yawe. You have it. Iranditswe. It is written. Yesu ahora akubwira ngo senga ubudasiba. And Jesus is always telling you, Yesu ahora pray gutumira without ngo ceasing. senga. Jesus is inviting you to prayer. Nanjye ahora ntumira ngo senga. And he's inviting me to prayer. Hari igihe dutumirira hamwe gutya twese gutya. Sometimes Tukazira he rimwe. invites us in a group like this and we come all together. Iriya ndacyavuga kuri invitation. I'm still talking about this invitation. Iriya invitation iyo utarebye neza. When you are not careful, Umwanzi arakubwira ngo shiraho ku ruhande. the enemy will tell you to put it aside. Utarebye neza. When you're not careful enough, Arakubwira ngo buretse. the enemy will tell you just hold off on Arakubwira this. ati ariko murakabya. And he'll be like, don't exaggerate. Ejo bundi ntuvuye muri 40. And he will be like, didn't you just do 40 Ejo days bundi recently? siho mwabagaha muri 40. Isn't it yesterday that you were just in Ubu 40 kandi days? ubu murongeye. Now, are you going back at it again? Nta bantu bajya babibabwira. Don't you have people who tell you this kind Nta of bantu things? muzi bavuga mwene ayo magambo. Don't you have people who say this kind of words? Uzi icyo Satani aba arimo gukora? Do you know what Satan is doing? Aba arimo kwanduza ya invitation Yesu yaguhaye. He's just writing on the invitation Jesus gave you. Aba arimo kuyandikaho ibindi bintu. He's writing on it different other Niyo things. mpamvu navuze ngo witonde. That is why he said, be careful Utazasuzugura iyo invitation. so that you won't despise the invitation. Se turi kumwe? Are we Twavuga together? ngo amen. Amen. Twavuga cyane ngo amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Invitation y'Imana mu God's masengesho. invitation to prayer. Uzumva abantu bamwe bavuga ngo ariko buriya bintu ntibizavamo ikidini.
And some people will be like, is this a kind of religion now? ngaho twasenza yirindwi We have just done 7 days ejo fasting. twakurikije 10 n'ingahe And then now it's 14 twagiye or mama something. 20 n'ingahe And now it's 21 again. ariko biriya bintu ntabwo ari ikidini But these things, isn't this just ngirira religious? ukwegereye Now tell your neighbor. ikidini kikuzana mu masengesho The religion Ukibemo. that brings you to prayer, just stay in it. wabyumvise ibyo navuze Did you hear what I said? ikidini kikwinjiza mu masengesho kigumemo neza Religion that takes you to prayer, just stick with it. kuko hano hanze Because out here, ntabwo uzabona ibindi bidini bikubwira ngo senga there will be no other religion that will tell you to pray. ntabwo uzabibona You will never find that. uzabona ibikubwira ibindi bintu You will have other religions that will tell you other turashima imana things. ko yaduhaye invitasiyo ihora Now yo we gusenga thank God that He has given us an open invitation turashima to imana prayer. yakinguye umuryango wo We thank gusenga God for opening the door to prayer. haleluya Hallelujah. turashima imana yakinguye umuryango ikawurangaza iti mwijire We musenge thank God for opening the door and haleluya said, come in to prayer. haleluya Hallelujah. dore impamvu rero imana yakinguye umuryango Now this is why God opened the door. gusenga kwacu For our prayer birayinezeza is delight to God. buriya hari igihe satani atubeshya Sometimes Satan will lie to us akatuvunisha mu mutwe and he will make things heavy on us. akakwereka ati dore ufite icyifuzo And he will be like, now that you have a prayer kandi request kiraremereye and it's very hard, heavy. ubwo kiremereye rero uragomba gusenga Now that it's hard, you need to pray. ugatangira no kumva nta n'umwanya wo kubikora ufite And then now you're feeling like you don't have enough time to do that. satani arakubeshya Satan is lying to you. icyo cyifuzo That request ni invitation is called invitation. imana igica mu byifuzo byacu ikaduha invitation God will use our needs to invite us. kandi iyo ibiciyemo iba ishaka icyubahiro And when He does that, He wants His glory. iba ishaka ko munezeranwa He wants to delight with you. muri iyi minsi 21 Now in these 21 days, vuga ngo imana yarantumiye ngo tunezeranwe say, God has invited me to His delight. haleluya niho bizoroha niho bizakorohera kandi ni ukuri kw'ijambo ry'imana imana yaradutumiye ngo tunezeranwe nayo. That's when it will be easy, and it is the truth of the scripture. God has invited us to delight with Him. niko uriya murongo bashyireho imigani That is how we Cumi na read gatanu in umurongo wa Proverbs 15:8. imigani 15 umurongo wa 8 Proverbs 15 verse 8. dore uko havuga igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka. The sacrifice of the wicked is an abomination mu to the yandi Lord. magambo In other words, isengesho ry'umunyabyaha a prayer of a Uwiteka ni sinner ikizira is an abomination to the Lord. ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. But the prayer of the upright is His delight. haleluya Hallelujah. mbwirira mugenzi wawe kwegere ngo ubwo urimo uranezeza imana. Now tell your neighbor that you are delighting, you are pleasing God. nimba Amen. rero urimo gukora igikorwa kinezeza imana Now, if you're doing something that gives God joy, bwira satani ngo wimvunisha mu bitekerezo. now tell Satan that it should not make it a burden to you. iyi minsi ndimo kunezeranwa n'imana. In these days, I am rejoicing with the Lord. invitation nziza. A good invitation. haleluya Hallelujah. amasengesho y'umunyabyaha anezeza imana. The igihe prayer- ugitangira gusa kuvuga ngo ndinjiye gusenga, wa muryango ukinguye ukinjira uhura na Kristo akagufata ati ngwino ugasenga. haleluya The maze prayer- ugatangira kunezerwa kubera ko wanejeje imana. The prayer of the upright is a delight to the Lord. The moment you answer to the invitation and you enter into prayer, you are pleasing God. iyi mikoro simbizi uko yabaye. ese mujya mwumva umunezero mu masengesho? Now, do you feel joy in your prayers? Amen. bajije I am asking,
hano hari abantu bajya bumva umunezero iyo basenga. Do we have people here who feel the joy when they pray? Barahari ngo bamanike tutagombye kubibaza cyane. Are you here so that you may raise your hands? Agahita kubitana n'umunezero. And with the moment they start praying, joy comes up high. Igisubizo cyuko winjiye neza. That is the answer that you have started well. Ikimenyetso cyuko winjiye neza. That is the sign that you have started well. Ikimenyetso cyuko waje gushaka muri kumwe. That is the sign that the person you have come to look for is there with you. Ikimenyetso cyuko umwanya urimo ari wo. The sign that you are in the right place Ni wa munezero wo mu masengesho. is the joy you find in prayer. Niba hano hari abantu bajye basenga ntibanezerwe. If you are here and you pray, never receive some joy, Baze kuza hano tubasengere. you will come up here, we pray for you. Kubera yuko umwanya wacu wo gusenga ni umwanya wo kunezeza Imana. Iyo Imana yanezerewe nawe uranezerwa. Because our time in prayer is the time to please God, and when He's pleased, Imana you ntabwo should imeze be pleased. nk'abantu. God's not like man. Imana ntabwo imeze nk'aba bantu iyo wishimye ababara. Oya, Imana iyo wishimye irishima. Iyo ubabaye Imana irababara. God's not like men. When you rejoice, they are sad. When you are sad, they rejoice. But God, when you rejoice, He rejoices with you, and when you're sad, He's sad with you. Aho mbivanye nari mvuze ngo Satani ntakakuremerere mu masengesho. The reason I'm saying this is, do not let Satan be a burden to you in prayer. Ngo ujye gusenga wiganyira. Do not go to church as you're. Ujye gusenga useta ibirenge. Do not do things slowly. Nibatangaza hano ngo amasengesho yageze utangire uvuga uti Imana noneho inzara iranyishe. When they announce prayer, don't just murmur and say, oh, I'm going to die of hunger. Ujye uhindura imvugo ya Satani. Just change the language of the Uvuga ngo enemy. bya bihe byanjye byo kunezerana n'Imana byaje. And just say, my time to rejoice with the Lord has come. Ko mbona mutishimye. Why are you not happy? Ngenda baranga bona mutishimye. I see you Ibihe and you byacu don't byo seem to be kunezerwa happy. n'Imana ni ibi turimo. The time for us to rejoice with the Lord is this. The time we're in. Hallelujah. Ni Hallelujah. ibi ngibi turimo. It is the same time in which we are. Warinjiye Yesu araza murahura hanyuma urasenga uranezerwa. Ni iki cyatubuza kuba mu masengesho? Ni igiki? You have started, you came in, and Jesus just jumped right in, and then He rejoices, you rejoice. What should stop you from praying? Kandi bimbabwira si igipindi niko ijambo ry'Imana ryavuze. And what I'm telling you now is not just stories, but it is the Batubwiye scripture. ngo icyo Imana izira ni amasengesho y'umunyabyaha. And the Bible, we just read that Ariko ay'umukiranutsi the prayer of the akayinezeza. sinner is an abomination, rather the prayer of an upright is a delight unto him. Reka badushyireho ikindi cyanditswe. Cyanditswe gikurikiraho Matayo ibice 6. We shall read again in Matthew chapter 6. Reka dusome. Let us read from verse 9. Ndashaka ko tugendana twese dusubiramo. I want us to go together. Twese turebe hariya hanyuma dusubiremo cyangwa surebe muri Bibiliya dusubiremo. Look in your Bible, read Matthew 6 and 9. Nuko musenge mutya muti. In this manner, therefore, pray. Ntago nabumvise. In this manner, therefore, pray. Nuko musenge mutya muti. In this manner, therefore, pray. Data wa twese uri mu ijuru. Our Father in heaven, Izina ryawe ryubahwe. hallowed be your name. Ubwami bwawe buze. Your kingdom come. Ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Your will be done on earth as it is in heaven. Kadukomere ijambo ry'Imana amashyi. Let us put our hands together for the word of God. Iki gice twese turakizi, abigishwa bigeze kwitegereza Yesu. We all know this part. Now, the disciples looked at Jesus Babona ni umunyamasengesho w'umwuga pe. and they found him to be a professional prayerful man. Babona ntajya bivamo. So they never saw him stopping. Babona iyo abantu bamututse ntabivamo. When people curse him out, he never stops praying.
babona iyo birirwanye akananirwa cyane ntareka gusenga. They saw him that even when they spend a day together and they're tired, he never stops praying. Barangije bagira amatsiko. Then they had this curiosity. Baramubwira bati mwigisha turashaka natwe twigishe gusenga. They said, Lord, we want you to teach us how to pray. Ibitangira ntago nashatse kubijyamo. I didn't want to focus on what starts. Ariko nabyo birimo isomo rikomeye. But there is also another big teaching in that. Muze kubisoma iki gice muze gusoma. Please read it when you find time. Yatangiye babwira ngo nimusenga ntimukamere, hari abantu babiri yavuze. He started saying, when you pray, do not be like these two kind of people. Ntukamere nk'indyarya. Don't be like hypocrites. Zifite uko zisenga. They have their own way of praying. Aravuga ngo kandi nimukamere nk'abapagani. And he also said, do not be like pagans. Nabo bafite uko basenga. Because they have also their own way of praying. Arangije ati rata mwebwe mutangira gusenga. And he said, instead, when you pray, mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. he said, say, our Father Bivuze in ngo heaven. urimo gusenga si igiteye ubwoba ni papa. Which means the person you're praying to is not something fearful, instead it's your Father. Bivuze ngo ya invitation wakurikiye ni ya papa ntabwo ari yundi muntu. It means the invitation you followed is your Father's invitation, not a man's Bivuze invitation. ngo wa muntu wahungiyeho ni papa w'impuhwe nyinshi w'imbabazi nyinshi It means urukundo the person you rwinshi ran to- w'ibyiza gusa ni papa. It means that the person you run to is the most beautiful man. Hishurirwa n'uyu munsi. May you receive revelation even today. Wasenga ufite icyifuzo giteye ubwoba. When you pray with a very hard prayer request, Wasenga ufite umubabaro ugushenguye cyane. or when you pray with a lot of sorrow in you, Ubwo buryo bwose bikuremereye. in whichever way it's a Aho burden to wabijyanye you, ni imbere ya papa. where you take it, it is in front of your Father. Aho wabijyanye ni hehe ni imbere ya papa. Where you take it is in front of your Father. Data wa twese uri mu ijuru. Our Father in heaven. Muri iki gihe In these days, ntababeshyi. I'm not lying Ako to you. sinshaka kuza kubigarukaho. I don't want to come back to this. Hari igihe ureba ukuntu abantu basenga. Sometimes you look at people and the way they pray. Nta muntu ntunze urutoki aha ngaha. I'm not finger pointing anyone. Ariko hari igihe witegereza abantu barimo gusenga. But sometimes you look at people as they pray. Ukabona bari gusenga na stress. And then you're like, they're praying stressed. Cyangwa ukabona bari gusengana ubwoba. Or as they pray, they're afraid. Noneho bwa bwoba cyangwa ya stress ikamutera gusenga mu buryo butari normal. And then that fear and the stress they have is making them pray in a normal way. Ibintu sinshaka kubijyamo ko ni birebire. I don't want to go into details because it's too much. Ariko reka nkwibwirire. But let me tell you, Umuntu usenga ni papa. the person you're praying to is your Father. Umuntu Hallelujah. waguhaye ya invitation nguze ni papa. The one who invited you is your Father. Sinzi rero ukuntu ujya kuri papa wawe wa mwisi kuba bafite ukagenda wisanzuye, hanyuma wajya kuri papa wo mu ijuru ushobora byose, waremye byose, ubeshejeho byose, ukagenda na stress ufite ubwoba ko wenda atakumva. For those that have their fathers, whenever you want to talk to him, when you have a good relationship, you know how it is. Ukagenda muri za attitude wakopeye. How about for those that go to their Father in heaven? Buri iyi si iradushuka cyane. Now this world deceives us so much. Muri domaine zose z'iyi si habamo competition. In all fields of this world, there is just competition. Habamo ibintu bimeze nk'amarushanwa. There is just competition. Mfite ubwoba ko byakwinjira no mu buryo bw'umwuka. I'm afraid that this may come even in the spiritual Noneho realm. isi kwa kundi dutera ubwoba ukubwira ngo dore aho abandi bageze, dore ibyo abandi bagezeho, wowe dore aho ukiri, ugakora na stress, noneho no mu by'umwuka ukabizanamo. And then this world will show you, do you see your peers, see where they are, see what they have now, and then you want to transpose that even into the spiritual realm. Ukaba wakwitegereza umuntu arimo gusenga, And you look at someone as they pray, nawe wasenze, and also you are praying, wagera hirya Satani akakubwira ati ko buruzi gusenga.
And then when you leave the place, Satan will whisper to you, asking, do you bino even bintu know how to mvuga bibaho pray? bibaho Is what I'm saying, is it true? satani akakubaza ati ariko buriya Satan will whisper to you ukurikije ukuntu wasenze and be like, according to the way you prayed, nuko kanaka wari ukuri iruhande yasengaga, and the way the person who was right next to you was praying. wowe ubona uzi gusenga Do you think you know how to pray? bikakuzunguza, And then that will confuse you. biriya uzi ibyo ari byo, Do you know what that is? ni ibintu biri satanike. That is nta satanic. forumire Yesu yaduhaye yo gusenga. There is no formula that Jesus gave us to icyo yatubwiye cyo ni with uko which we should tubwira pray. ni papa. What he said is that the person you're talking to is our Father. Papa yabyaye umwana uvuga uburimi aramwumva. Amen. Uburimi byakunaniye babikubwire nanjye simbizi. Papa A father, when he has a son with a twisted tongue, he will still listen to the child. reka nkubwira apfa kuba ari papa gusa. So long as he's your father, usenga ni he papa. will understand. Umwana uvuga uburimi papa waramwumva. If God is your father, regardless of the language you will use, he will understand you. Umwana uvuga arandaga cyane papa aramwumva. Even when you speak slowly, father will understand you. Umwana uvuga yihuta cyane papa we aramwumva. And a son with a very fast tongue, father will understand you. Satani ntakakubwire ngo wowe uri usenga gute ukurikije uko abandi Do basenga. not let Biri Satan tell you how you satanike ni pray. abadayimoni baba babikubwiye. Those are demons talking to you. Yesu yaravuze ngo nuko nusenga. And Jesus said, when you pray, Wowe ugenda wigira imbere ya papa umubwire uti data wa twese uri mu ijuru papa wanjye naje just naje say, our imbere yawe Father in papa heaven, naje I have come to you. mu mvugo itari yawe In a language that's not yours, turabigeraho. and we will also get there. Nta muntu wigisha undi gusenga. There is no one who teaches the other how to pray. Gusenga tubyigishwa na Mwuka Wera. We learn prayer by the Holy Spirit. Kubw'ibyo rero Therefore, nta muhanga wo gusenga ubaho there is no expert in prayer kereka usengeshwa na Mwuka Wera. unless you are led by the Spirit. Nta muswa wo gusenga ubaho There is no an experienced person kereka iyo in prayer adasengeshwa na Mwuka Wera. unless Dukomere they are Imana not amashyi. led by the Holy Spirit. Haleluya. Hallelujah. Nta muhanga ntabwo ari abavuga indimi. Indimi ni impano ya Mwuka, ni nziza, ariko niba utarayihawe senga papa wo mu ijuru arakumva, yumva indimi zose, yumva Ikinyarwanda, kumva Igifaransa, kumva indimi zose arazumva. Nta kibazo ufite cy'ururimi. Our Father in heaven understands all the languages possible. If He has given you to pray in tongues, that's the gift of the Spirit. And if He hasn't given you that gift, pray in your language and He will understand. Kandi ibintu nari navuze ngo simbizamo. Nari navuze ngo ibi byo reka mbe mbyihoreye I had kubizamo. promised myself to not go in these details. Ariko aho nari mbikurije Yesu yaravuze ngo nuko nimusenga nimukamere nk'abapagane. Now the reason why I mentioned this is that Jesus said, when you pray, don't be like pagans Kandi nimukamere nk'indyarya. and don't be like hypocrites. Arangije avuga ijambo rikomeye ngo kuko bariya basenga kuriya bamaze kubona ibihembo byabo. And then He said something very, very strong. He said, those that do it like that, they have received their reward. Subizaho ririya jambo twari turiho. Now let's go back to the scripture in Matthew. Turacyari kumwe. Are we still together? Twavuga ngo amen. Amen. Twavuga cyane ngo amen. Amen. Uwo dusenga ni papa, no stress, The no one we are stress. praying to is our Father. Let's not be stressed. Uwo dusenga twese, The one we are umukene praying to, n'umukire, be it uwiza rich or n'utarigeze poor, amenya gusoma, dusenga umwe educated, witwa papa wa uneducated, twese. the one person we pray to is our Father, the Father of all. Ngo harabazi gusenga, oya, abazi Don't get gusenga stressed. ni abasengeshwa na Mwuka Wera. There is no expert in prayer, and if you are an expert, you need to be led by the Spirit. Izina ryawe ryubahwe. And then He continues to say, hallowed be your name. Ya invitation That invitation now, iyi Imana yiguhaye when God has given it to you, ibishaka kuza ngo izina ryawe ryubahwe. He wants you to come so that His name may be hallowed. Ibyo ukura muri Glorified. randevu yawe n'Imana mu masengesho,
Now what you get from your rendezvous with God in nta prayer, bindi ni ibyubahisha Imana. nothing else but something that will honor God. Iyo wasenze Now when you pray, icyo uvanayo what you get from ni there, icyubahisha Imana. it is something that will honor God. Ku bw'ibyo rero Therefore, inyungu y'amasengesho si iyawe gusa, uyigabana n'Imana. the benefit of prayer is not for you alone, but you share it with God. Haleluya. Hallelujah. Navuze ngo wigira stress ngo ubwo iki cyifuzo kiraremereye we. That is why I say don't be stressed and say, oh, my prayer request is very, very heavy on me. No. Vuga ngo invitation yanjye naje. You just say, I have answered to your invitation. Ibiremereye ubisiga inyuma kuko waje imbere ya papa ushobora What's a byose. burden to you, leave it behind you, because you have come in front of the Father who can do all things. Kandi icyo uhavana ni icyubahiro cye. And what you will get out of there is His glory. Turasenga kugira ngo Imana yacu ihabwe icyubahiro. We pray so that our Father will be glorified. Ya invitation Imana yiguha iragira ngo uze ihabwe icyubahiro. When God extends His invitation to you, He wants you to come so that He will be glorified. Impamvu Imana igikubyutsa mu gicuku ngo byuka usenge ni ukugira ngo usenge ihabwe icyubahiro. The reason why He wakes you up in the middle of the night, it is because you need to wake up to pray so He will be glorified. Hanyuma nawe inyungu zo gusenga zikuzeho. And then so that you'll receive the benefit of prayer. Mu yandi magambo, In other words, dusangira inyungu n'Imana mu we masengesho. share the benefit with God in prayer. Ntukaze useta ibirenge rero. So don't come slowly, don't come as if you don't want it. Ntukaze wumva unaniwe. Don't come feeling tired. Inyungu urazigabana n'Imana, irakuramo icyubahiro, uratahana ibisubizo. Because the benefit you will share with God, He will be glorified and you will go home with your answers. Haleluya. Hallelujah. Iravanamo icyubahiro, uratahana ibisubizo. He will gain His glory from your prayers and you will go home with your answers. Hallelujah. 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 Invitation y'Imana. The invitation of God, Ifunguye imbere yawe buri munsi. it's always open in front of you every day. Imana yaravuze ngo ntabwo uko imeze ariko twebwe tumeze. And one day God said, I am not the same way like you are. Uko itekereza si ko utekereza. The way I think is different from the way I think. Ku bw'ibyo rero invitation y'Imana ishobora kutaza mu ndabo. Therefore, the invitation of God might not come with flowers. Hari igihe Imana itazagutumira muri bouquet de fleurs ikoze neza ngo ngwino hanyuma uze unezerewe. Ishobora kugutumirisha ibikomeye. God might not invite you with a flower with flowers, but He might use hardships. Uburyo yagutumiye si cyo kibazo. The way He invited you is not the problem. Wowe mere invitation gusa. Just accept the invitation. Wowe mere invitation gusa. Just accept the invitation. Ufite ikibazo umaranye imyaka myinshi. Do you have a problem that you have had for quite some time? Genda ukibwire ngo iyo invitation ndayikomeje sha. Go tell your problem, I will stick to my invitation. Hazavamo icyubahiro cy'Imana nanjye havemo igisubizo God cyawe. will glorify Himself in this, and then I'll receive my answer. Abandi basore barashatse barashaka utari umusore mubi, uri umusore w'umukristo ukabona wowe byanze. All young men have got themselves wives, yet you're not an ugly person, and it hasn't worked with you. Vuga ngo iyi ni invitation. Just take that and call it an invitation. Vuga ngo ariko bino bintu muri kubyumva cyangwa ni mu byumva. Umva, fata iyi invitation yawe. Just stick with your invitation. Mumbwirire ngo aho harimo invitation. Tell your neighbor, there is your invitation in there. Urashatse abandi barabyaye, baragiye barabyaye urasigaye. Ariko sibira byagenze You bite? just got married and Harimo everyone else invitation. did, and they have children now, but you don't have any. Stick to your Uzagumana invitation. nayo. He wants to stay with you Hakazavamo icyubahiro cyayo. so that He will Nawe be ugatahana ibisubizo glorified byawe. and so that you receive your answers. Hallelujah. Hallelujah. Hari igihe ibintu byifata Now bikaza ukabona bikwituyeho. Things will come and just throw themselves on you. Ariko uyu munsi ndavuga invitation wenda ibindi tuzabivuga ubundi. But today, let's talk about the invitation, and maybe other things we'll talk about them later. Hari igihe ibintu byifata ukabona biraje pa bikwituyeho. Sometimes things will come and just fall on you.
ukavuga utari gusa ibi bintu bivuye he, and you will wonder, where are these coming from? tangira kwizunguruka, harya nakoze icyaha, You will start searching yourself, trying to find out if you sinned against harya God. hari ikintu Imana yabimbwiyeho, Has the Lord said anything about this? harya ibi mbifitemo uruhare. Have I done anything in Umva this? nkubwire, Now let me tell you. gabanya ibibazo, fata iyo invitation, Stop asking questions, just take the gabanya ibyo invitation. bibazo. Stop asking questions, just take the invitation. Satani ataruha bikujijirishirizamo, Lest Satan will just distract you with this. aho harimo invitation. There is an invitation. Genda winjire, Go and enter. numara kwinjira Once you are in, uzakubitana na data wa twese uri mu ijuru ushaka icyubahiro muri icyo you'll kibazo. meet with the Father in heaven who wants you to have a solution to that issue. Akuremo icyubahiro cye, ukuremo igisubizo And then cye. he will be honored through it, and you will go home with your answer. Hari abantu bata umwanya, There are people who waste their time. buriya katurebe, ingero ni nyinshi. We have many Rwa examples. rubambo Hamani, ni Hamani harya yabambiye Moridekayi, cya kiti cyo kumanikaho Moridekayi, Remember Haman who wanted to iryari crucify invitation. Mordecai? That was an invitation. Navuze ngo cya giti Moridekayi yari bamubambiye, irya yari invitation. Now the trunk of tree that Haman had put there for Mordecai, Iyo it batabamba was kiriya just an giti invitation. cyo kumubambaho, Had they not put that tree there, ntabwo yari buzakoranya abayuda bose ngo muze. Mordecai wouldn't have never put the Jews together in prayer. Turi kumwe ngo tuvuge amen. Will you say amen? Noneho cya giti gituma Moridekayi avuga ati bya bintu birakaze, aragenda komanga n'ibwami. Now because of that tree, he said, oh, things are getting worse now. He went even to the queen. Invitation y'Imana iyo yaje, When the invitation of God ikomanga comes, n'ibwami. it will even knock at the Kopi pour At the information palace. irahagera. Haleluya. Invitation y'Imana hari igiza igakubita kopi pour information no kubitarigenewe. hallelujah. Moridekayi aratinyuka, rwa rugo arara ku irembo, arwinjiramo ajya gushaka Esiteri, ati ngwino hano. Ajya kumushaka, amuha amabwiriza, ayaha umwamikazi. Because of the tree, he went so bold. Instead of staying at the gate where he used to be the gatekeeper, he entered the palace. He called to the queen. He went to give her information. Ikintu cyose ufite muri iyi minsi, And whatever that you have in these days, ikintu cyose n'ikindi gihe kizakugeraho, whatever that comes today and any other time after, uzahita uvuga ngo iyi ni invitation. call it an invitation. Ndagiye, I am going. ndinjira kwa data wa twese. I will enter to my Father's house. Bizarangira akuyemo icyubahiro cye. I will live there when he Bizarangira will nanjye have mbonye received his igisubizo. glory, and when I will have Hallelujah. received Niho gusenga my byoroha. answer. That's when prayer is easy. Ibyo bintu niho byoroha bitarimo imyuka y'amagambo. These things are easy when there are no murmur behind. Kandi uko niko kuri. And that is the truth. Turatumiwe twese, hahirwa We are abafite all invitation ihoraho invited. y'umwana w'intama w'Imana na se na mwuka wera. Haleluya. Blessed are those that have the invitation from the Father, the Son, and the Spirit. Yaravuze ngo umuntu nankunda. And this is how Jesus put it. He said, if one loves me, Umuntu nankunda if you love me, ngo azitondera ijambo ryanjye. you will watch. Ngo nanjye word. nzagenda nzane na data. And I will go and bring my Father Tuze with me, tugumane and we nawe. shall come and stay with you. Haleluya. Hallelujah. Cya gihe ugiye gukomanga ugiye ngo gusenga, ubuzi ngo ni wowe ugiye, ujyanywe na mwuka wera, aragushoreye, arakujyanye muri presence y'Imana na Kristo Yesu, kuko bagumana nawe iteka ryose. Umvira mwuka wera, fata invitation yawe usenge. Now when you go in prayer, you think that you are alone, but you are led by the Holy Spirit into the presence of the Father and the Son. So always listen to the Spirit, obey Him, go in prayer. Ntuzarebe ikipfunyitsemo. Don't look at what's in
the invitation. ntuzite ku cyo ipfunyitsemo. Don't really care much about what's in the invitation. niba ipfunyitse mu kibazo fata invitation ugende. If it is covered with a problem, just take the invitation. nishaka ibipfunyitse mu ndwara fata invitation yawe Even ugende. if the invitation is covered by sickness. nigeze kurwara I once fell sick ndaremba and I got so sick. kandi hari n'ibintu ndwara byinshi baganga bakavuga ngo babibuze. And sometimes I even fall sick and doctors will be like, we don't see anything. nanjye nkababwira ngo impamvu mwabibuze nuko nta bihari. And I always tell them the reason why you can't find anything is because it's not there. hari umuganga nabibwiye arandeba. I once said this to a doctor and he just looked at me. mwabibuze kuko nta bihari. So you can't find this because there isn't maze anything. ndagenda ndaremba pe. And then I went and got so sick. bimaze gukomera After things were so hard, umugabo ansiga mu rugo arambwira ati ubwo rero reka ngende ngaruke tujye kwa muganga ibi bintu ntabwo byoroshye. my husband left me in the house. He said, I'm going out, I'll come back and we go to see a doctor. kandi ubwo ni ku wundi muganga And that would be the second doctor. kuko si uko abaganga ntari nababonye. It's not because I had not seen any. aragenda. So he went. kimara kugenda numva ndatekereje. So after he left, I thought to myself, ariko aba badogiteri ko babaye benshi now that we have these many doctors ibyorezo bikaba arimo kuba byinshi and we have many plagues out here, uharya uwongiyeho we mwizeyeho iki ko n'ubundi abona avuye hari abaganga. now if I went to see that other one, what should be the maze solution? mfata Because I have seen invitation many. yanjye So I took on my invitation. ngenda mbwira Imana ngo iyi ndwara narayisengeye I said to the Lord, I have prayed for this kandi thing, urabizi ko nayisengeye. and you know that I have prayed for uyu this. munsi wa none Now today, ndashaka igisubizo mbere y'uriya mudogiteri ntazi. I want a solution in front of the doctor that I don't even know. wambwira ngo ntuzakira ndacyakira. If you say that I will never heal from this, I will accept it. wambwira ngo genda umujyeho ndajyayo. If you just said that I should go see him, I will. icyo umbwira cyose ndagikora ariko ndashaka kubyumva bimeze gute. Whatever you say, I will do, but all I want is to hear it from you. ariko utagira ngo ubwo nasengaga ndi umuntu umeze ute naremye indembe. But as I was praying, I was very sick actually. ubwo nari nafashe invitation yanjye nagiye. So I had taken my invitation and continued my journey. Imana God hari n'igihe itazaza ngo ikubwire ngo yego ndagukijije. God sometimes he will not even come to you and say, yes, I have healed you. icyo nagiye kumva numva imbaraga nyinshi mu mubiri wanjye. Now what I felt a lot of power in my body. mbanza kuyoberwa uko bigenze. And I didn't understand what had happened. nanga kwiyemera ngo manuke ku gitanda mfata umusego nshyira handego. I didn't want to boast and just leave my bed. I put my pillow and put it on my back. nkaza kumanuka ndi njyenyine nkarinda nitura hasi dore nta kabaraga mfite kandi ubwo imbaraga zaje. I don't want to stand up so that I won't fall down, yet I had received my strength. hanyuma maze kwegama indirimbo imwe iraza iyindi iraza maze uko indirimbo iza nkajya nzamura ijwi. Now after sitting, I received one song and another one and another one. I continued singing with a loud voice. ibyo bintu ntabwo ari njye wabikoreshaga. I did not do these things on my ni own. mwuka wera niwe utuma dusenga, It is niwe the Holy udusengera, niwe Spirit udusengesha. who helps us to pray, who prays through us. noneho muri za ndirimbo nyinshi mwisimbura indi umugabo nibwo yaje. And in the many songs that I was singing one after another, my husband came in. akiri kure yumvise indirimbo aravuga ngo yo hari abantu baje kumusengera. When he was still afar and hearing the songs, he was like, oh, maybe people came to pray for her. ndumva abantu baririmba baje kumusengera kandi ari njyewe. I hear people singing, then maybe someone came to pray for her, yet it was me. hari igihe Imana izaza uririmbe bagira ngo harimo benshi n'ubundi ni benshi. Sometimes God will come to you and then you will sing and people will hear many voices thinking that there are many, but it will be only you. But indeed you will be with many. maze yinjira gake. Then he came in slowly. arangije akingura urugi gahoro. Then he opened slowly the door. umuntu yasize arembye yiyoroshe. The person he had left very sick in bed. amajwi karitsiye yose amajwi y'indirimbo. And he found me singing with a loud voice.
aranyegeragira gutya ngo arankora. And then he came to me and tapped me. Umeze neza? He said, "Are you okay?" Ndamwihorera ko nari nkiririmba, nari negereje ko indirimbo irangira. I kept quiet and continued singing. I didn't answer him. Maze arangije arambwira, umeze neza? And then he asked again, "Are you okay?" Ndamubwira umeze neza. Then I said, "Yeah, I'm fine." No mu mutwe urumva bikora neza? And he said, "Are you even fine up in your head?" Nguzi ko nari ngize ubwoba ngo ubanza wasaze. And he said, "I was very afraid. I thought you had gone crazy." Data wa twese azagusubiza bagire ngo wasaze. Our Father in heaven will answer you and people will stay in confusion. Avuga ati se byagenze gute se? And it was like, "What happened?" Ndavuga ngo nanjye sinzi uko byagenze, naherutse ndi kubaza Imana, kubwira Imana ndashaka ijambo ryawe rimwe mbere yuko njya kureba umuganga. As he was asking me what happened, I said, "I don't know what happened, but the last time I checked, I was telling God, I need one word that I will tell the doctor." Se kubu wakize? And then he was like, "Are you telling me that you're now okay, you're healed?" Ndamubwira ngo ndumva nakize. And I said to him, "Yes, I feel like I am Va ku healed." gitanda mbibone. And he said, "Now move from your bed." Mva ku gitanda ndahagarara ndasirimba noneho. Byari indirimbo bibaye igisirimbo. I moved from my bed, I stood on my feet, now I danced. Ya ndwara igenda ubwo. Now the sickness Kandi went ubwo like kuri that. bari banyakira ndavu kwa docteur pe. Indwara igenda gutyo. But truly I had a doctor's appointment, but my sickness just flew like that. Emera invitation ko yaje imeze. Now accept your invitation in any way it comes. Ntugahakane invitation y'amasengesho uko yaje imeze Never kose. reject a prayer invitation, however it looks like. Icyangombwa nuko usanze ni papa wawe. What's important is that the one you're going to pray to is your father. Papa wawe udahemuka ni usanze. Your faithful father. Kandi usanze papa ushobora byose. And you are going to the Father who can do all things. Kandi usanze papa ugukunda cyane. And you are going to the Father who loves you so much. Kandi uramusanze kugira ngo abone icyubahiro cye. Now you are joining him for him to be glorified, so that you may go home with your answer. Let us put our hands together for God. Twari turimo kuvuga invitation mu masengesho ntukayisuzugure. Now we are just saying the prayer invitation, never despise it. Kandi reka mbabwire ibituzengurutse. Uyu mubiri ntushaka ko dusenga. And then let me tell you the truth, even the body that you have does not want you to pray. Ibi bintu mvuga ni iby'abanyembaraga. The things I'm saying are the things for the strong. Ibi ni iby'abantu banesheje. This is for the people that have overcome. Intwari zabayeho zigatsinda ni izizi gusenga. Those that have overcome are the people that were able to pray. Kandi nizemera invitation uko yabije imeze kose. And these are the people that accepted their invitation in whatever way it came. Invitation niza umubiri ukakubwira ngo kunaniwe se. Now when your invitation comes and your body tells you that you're tired, ntukavuga ngo reka mbanze ndyame mbanze ntuhuke. don't say, "Let me sleep a bit, let me rest." Nuryama uzi uko bizagenda. Now when you sleep, you know what will happen? Ibyo bitotsi ntuzabivamo. This sleep will never stop. Niba usanzwe wibyutsa uwo munsi bazaza kukubyutsa wasinziriye cyane. If you normally wake up by yourself, that day no one will come to you. They will find ahubwo you in bwira deep umubiri sleep. wawe uti buretse mbanze nsenge turaza kuruhuka nyuma. Now you should learn to tell your body, "Wait for me until I finish praying, then we will rest." Satani nakakubwira ngo dore urarwaye iryamire bari bugusengere wapi. Don't let Satan tell you that you are sick. Wait for people to come and pray for you. Never. Ndakubwiza ukuri indwara utasenganye izakwica. I'm telling you the truth, a sickness that you did not pray with, it will even kill you. Ubu namenye neza amayeri ya Satani. Now I have discovered. Iyo ndwaye cungana n'ururimi rwanjye ibyo ruvuga. Now I know the rules of the enemy. When I'm sick, I just keep my mouth. Gacungana n'umutima wanjye ibintu uri gutekereza. And I keep my heart checking what it's thinking about. Narangiza nkareba niba nta muriro mfite uza kundenga. And then I will just check the temperature of my body Ubwo aho ndyamye for hariho me not hose to be in fever. ndasenga.
So wherever I am, in whatever condition, I will pray. kuko satani wazakubwira ngo banzure kukire ubone guhemera Because Satan invitation. will always tell you, just wait until you are healed, then you will answer the invitation. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Narondogoye ariko navugaga invitation. I have said a lot, but I'm talking about an Abakristo. invitation. Abakristo b'iki gihe Christians of today, impamvu z'intege nke nta zindi. the reason for your weakness, Invitation yo muri dine iroroshye kandi uyitangaho amafaranga. whenever you are invited for a dinner, it's easy, and then you will even contribute to it financially. Invitation yo ku mupira iroroshye kandi ujya kuwureba utanze amafaranga. Invitation to go watch a game, a match, you will still pay for it and you will go. Invitation y'ibindi birori iroroshye ariko invitation yo gusenga inyuma. Invitation to any other pleasurable things is easy, but for prayer, you just throw it behind you. Byo bizana urupfu rwo mu mwuka. This will bring you spiritual death. Ni ukuri ndakubwiza ukuri. And I'm telling you the truth. Ese wari watekereza kubukinga konje zawe kugira ngo uzajye gusenga? Have you ever planned your holidays for you to be able to go in prayer? Akenshi tubukinga konje zacu tukazibika, ndavuga abakorera abandi batanga babaha konje. Most of the time we will book, and then we will book for our holidays, vacations, so we can go rest. Ukayibikira ubukwe bw'inshuti. You will take your leave for you to attend a friend's wedding. Ukayibikira kuzasura abantu. You will take your leave for you to be able to go and visit people. Ukabika konje yawe yo kuzatembera. And you will plan for your holidays for you to go and travel. Wabitse na konje yo kwitaba invitation ya data wa twese. Why don't you just book your holidays for you to answer to your Father's invitation? Duhishurirwe. Duhishurirwe. Receive revelation. Duhishurirwe. May you receive revelation. Gusenga kwacu That our ni prayer umuryango ukingura ihishurirwa. is the door that opens to revelation. Kandi gusenga kwacu ntikuvunanye And our prayer is not a burden. kubera yuko turasenga kugira ngo data wa twese ahabwe icyubahiro. Because when we pray, it is for our Father to be Hanyuma natwe dukuremo glorified. ibisubizo byacu. And for us to receive our Reka muhaguruke solutions. dusenge, May you tuzakomeza ejo. stand up and pray, and we shall continue tomorrow. Tuzakomeza ejo. We shall continue tomorrow. Bitekereze neza. May you think about this. Ni invitation zose wemera zo gusenga. Do you accept all the invitations to prayer? Mu ijoro iyo mwuka wera guha invitation byuka usenga urayemera. Do you answer to the invitation of the Holy Spirit when He calls you at night? Iyo itorero ritanze invitation ukeka ko itorero rigira invitation niyo mwuka wera. Do you think the church has invitations? The invitation you receive from your church is from the Spirit. Maze ubwire umutima wawe ngo za zindi nahakanye zose nari ndimo gutakaza. And then tell your heart, all the invitations that you rejected, you are the one who lost. Niba tujye tubara igihombo cy'amafaranga, nushaka uzatangira ujye ubara igihombo cya invitation z'amasengesho wanze. Now, if we count our loss in financial terms alone, we should start counting our loss even in prayer. Reka uhumbike amaso yawe usenge. May you close your eyes and pray now. Data wa twese uri mu ijuru, Our Father in heaven, izina ryawe niryubahwe. hallowed be your name. Turagushima ko dutumira mu We masengesho. thank you that you invite us in prayer. Turagushima ko invitation yawe ari We nziza. thank you that your invitation is good. Turagushima ko umuryango ukinguye igihe cyose. We thank you that the door is permanently open. Umuryango warawukinguye. The door you have opened, Mwuka wera utuyoboramo neza. and the Holy Spirit leads us on well. Tugasenga ugahabwa ikuzo, ugahabwa icyubahiro, And we natwe pray. tugasubizwa. And we pray and you are glorified and we are answered. Urakoze kuri iyo invitation y'iminsi 21. Thank you for the invitation into these 21 days. Urakoze kubumvise bose ubutumire bw'umwana w'intama w'Imana. Thank you for those that have answered to the invitation of the Lamb Nami of God. turabyizeye rwose. Father, we believe Kuko truly ijambo ryawe ryavuze that your word has said ngo turasenga
data ugahabwa icyubahiro. That when we pray, Father, you are glorified. Ntabwo wakwirengagiza ikintu kiguha icyubahiro. You do not despise anything that will glorify you. Ntabwo wakwirengagiza abaguha icyubahiro, You do mwami. not despise anyone who lifts your glory. Turagushima ku bwoko bwawe bwaje kugira ngo uhabwe icyubahiro. We thank you that your people has come so that you'll be kugira ngo glorified, ubwami bwawe buze, so that your kingdom may kugira ngo come, icyo ushaka abe aricyo gikorwa, so that your will may be done. kuko icyo udushakaho nicyo cyiza, mwami. Because whatever that you want is good for us, Lord. ushimwe ku bwa buri wese May you waje, be glorified for everyone who has come tonight. ushimwe ku bwa buri wese ushoboje gusenga, May you be glorified for everyone that you have used to ushimwe mwami pray. wacu. May you be praised, O God, washyizeho inzira nziza ya mwuka wera, for opening the door through the Holy Spirit. araza adufasha mu ntege nke zacu no gusenga kwacu, He comes and helps us in our weakness in prayer. kuko twebwe ubwacu ntabwo tuzi uko twasenga, Because on ourselves we do not know how to pray. ariko mwuka wera yaraje kugira ngo atwigishe gusenga uko wowe But ubishaka. your Spirit Data wa has come twese so uri mu that He may ijuru, teach us how to pray according to your will, O Father in heaven. urakoze kubw'uyu mugoroba mwiza, Thank you for this evening. urakoze ko mwami buri wese wumvise iri jambo ntabwo tuzongera kwirengagiza invitasiyo yo gusenga. Thank you for everyone that has heard this word, and we shall never despise your invitation to prayer. Utanga imbaraga mu bwoko bwawe, May you give strength in your people. uzimye amagambo ya satani n'abadayimoni, May you shut down all the words of Satan and demons. uvaneho ibiduhata byose n'ibitugerageza, May you stop anything that tempts us. udukureho udukize ibituremereye. May you take from us all the burden. Abana bawe basengana umunezero, kuko nawe unezerwa iyo dusenga. May your children pray and pray in joy, because you delight when they pray. Suka umwuka w'umunezero, Pour the spirit of suka joy. umwuka Pour w'umunezero, the spirit of joy. suka umwuka Pour the w'umunezero spirit of joy mu izina rya Yesu in the name Kristo. of Jesus Christ. Ikimenyetso cy'uko tuba hamwe nawe mu masengesho Now the sign that we are with you in prayer ni uko tukunezererwa, is that we may delight in you as kuko nawe well. uratunezererwa iyo dusenga. Because you delight in us when we pray. Reka duhamagare Pastor Deo aze adusabire umugisha. Let us welcome Pastor Deo to come. Imana ibahe umugisha. Bless us. Invitation n'ejo. May God bless you. The next invitation is tomorrow. There you go.